heart is a Christmas tree farm where the people would come. Ferħ, paċi u għaqda. Dan kien is-sens li f'dawn il-jiem wieħed iħoss madwar Malta waqt li diversi persuni għamlu l-aħħar xiri tal-miliet jew ħarġu jgawdu l-vaganzi tal-festi ma' qraba u ħbieb. Iżda l-Maltin kif se jqattaw il-jum tal-miliet? Wasal il-miliet u bekk ninsabu ġewwa l-Belt Valletta biex naraw in-nies kif se jkunu qed iqattaw il-ġurnata tal-miliet. Ejjew naraw. F'se tkun qed tqatta' l-miliet tiegħek? Noħorġu naqra, niklu naqra barra, neħdu drinks minn barra u nidħlu ġewwa. Dak ukollu. U neħdu pjaċir xorta. Ħankun xogħol f'restorant tal-familja, ngħin it-siju hemmhekk. Alright, għand il-partner u mmorru nieklu naqgħdu ndija. Għal-ambit. Għabbat nordu. Mal-familja mal-familja. Mhux il-Maltin biss se jkunu qed iqattaw il-miliet ġewwa pajjiżna. Fil-fatt, diversi turisti jinsabu f'pajjiżna għal klima daqsxejn iżjed sħuna minn pajjiżi Ewropew oħra. It's the first time we've come away for Christmas from UK, and it's a bit strange with being warm, but yeah, looking forward to it. It's the first time we've been here at Christmas time, and we like the idea there's going to be a Christmas market. That's good, and we're enjoying it. Il-miliet iġib ħafna ferħ u għaqda għal diversi persuni, iżda sfortunatament għal oħrajn dan ifisser weġa jekk kif xi ħadd qrib tagħhom ikun ħallihom f'dawn iż-żminijiet. She lost her husband and I lost my wife. That's why we're together. So yes, it's a sort of bit of sadness, a bit of happiness. Yeah. Net News taqsa xi jfisser il-miliet għan-nies. U xi jfisser għalik il-miliet? Ġurnata li taqqat il-familja. Tifisser affarijiet żmien għandha żmien ħelu dak li jkun jiltaqa' ma' ħbieb antiki u tagħmel kuntatt magħhom alla ġieli tkun hekk ma taraw żmien sabiħ. Żmien ħelu ma tantx fih xi tmaqdar naħseb. Kbir. Happy time, and generally, drinking food and having a good time. Tħobbu l-miliet? ħafna gost. ħafna dwar decorations kullimkien. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.